Me di dwumadie bi eba wakwen na sa dwumadie ne mato ne din se aware ene asofo ensense marriage and pastors issues. The entia onyankopon di dwumadie wei atomakoma so semefambre Ghana man ene se marriage is an institution ordained by God. Onyame ene hyehye aware nanso eya kwakoye se ene aware ho nsensem ne de ekokoso ne de esisi no obi se de aware tie kwa minim sakra ankama anware sa nsensem we nyina ne asofo so nsensem obi so se de sofo bi ayenti asore kura minko bio wei eno nyankopon akoa onyame de se adwumade wei atomakoma so same fambre yetiefo ne yahwefo ne Ghana man na adwumade wei enyame nko a me ne wo manimu de renowned men of God ena me ne omo ba betena se edi se adwumade wei Enunti me pese wo gi egwa na wo tena se na wo hwe me ne me panelist every Friday 5 p.m. and then on Sundays after church and also 5 p.m. ya di dwumadie we ebeba wakwen ebra wo be abagi egwa atena se etie yen ahwe yen your life will never be the same na ebesi wo ne ofie nyina ye. God bless you. Bye bye. TV and YouTube. Koje Ghana. I'm on a canopy. And so man, I'm feeling it. Na brown crew. So I am a man friend. Ghana TV, we stand for the truth. Ghana TV, so we say Ghana TV, and no so say we stand for the truth, we stand for the truth. And then so a January was so many da, it's also a year 30th December 2023, and ready kwa and a corner name and until we be ya not tell not why you're a preco and one to ho and you say a Meye echina meye ubehuno na aye too late na wentimi anye biem enu ntu wo bibi ya bomaden se obeye no en 10 so na Ghana ha de ensem sisi ensem esisi adechi ne adise bia no emu ensem edroso enenso asem bia ba beto ya poro so a asem yi ama ye ho edwiri ye yie pa ye dwen ho aye ntiase ama bebre na bisa wo ho questions ye beko na yakwa kotie dia aba beto ye ni mu anu nti ama ye ho edwiri ye wo hwa media na wa like na wa share eje ama foforo so etimi ahwebi wo ye newcomer ewa ha enani day dikaya wo hwa bia bomode sa over subscribe na wa like eje ama me wo like no na wo share and so ama afoforo so etimi ahwebi na me kai wo se nyumekuo bi ena asoma sinisika femo abua ma metimi abetena ha mesimi nkonya me ne wo eba begidi ye ho enkomo glitter and glow skin care eka ho bie wo se bomodin siesie huna meni na nto so Kinaata ese numedropa ne wetimi enya pomodin sanso na Chanel organic foods and so si die ne pa na wapomodin ejina ne na so brane sanyo ko wei ena asoma sene sika femu aboa ama metimi esinkonwa amene wo ebetwetwe ye ho komo Ghana nkomo ena ye ba betwetwe na ebusia ansana ye be hye ye nkomo twetwe na se no me se ene asamu aba beto ba ma so aba beto ye nim no ama ye ho adwiri ye pa na sembisa ba ko ameni bisa me ho ne se ya kandifuo no asase ye wei a na yen ya ye di echi yen ya ye echi ma no eje na yen ye beye asembisa mi bisa me hono no se ya kendifo ni mpo eye we ya yen ye chiri ma no a ye hwe wom ede etutu ya na mo no eje na yen ye beye ebusia fa se dwendwe asembisa we hu ma me wate ase dwendwe ho ma me na me wie de
dear may be a remedy as some not two when you want to would see her. Ubeti nienti, ubeti asie, nienti a mi bisa assembly. Na answer na no yen try a hosema, ente abuafo enkrato. Na yemra yaba. Yebete and yamasi, yebete and some big and some pono. I of course wagana ha. Yebete be na yeti ebiso. Etu ya hofo. Yen try a hona yen comra. Biom Edeba Ghana TV, make Ghana TV. Now watch me so we stand for the truth. The answer energy you who and I bet you want to say can be Emma wants so would be. Now and as summer abeto bama swa. I abeto ye new waters. Ama ya who a tree and ye panagy. What's yammy Giddy sounds who be true. Beya I feel back. And somebody and not yet, yes, who be a Sofo and Dean, Eddie Christian Quabina Andrews. I don't want a friend of Sofo Kyiri Abosom. On a Nigeria Princess Andrews. I don't want also don't want a friend of Sofo Mammy for you not catch today. I don't know. I on one a year bought a home run, or ya Sofo Mammy for you now won't catch three. Baya afi baako eni afi baako ntemu ni pepepe ena ya sha se ya tete huhu bi ene ane ati we o kira ne ati ni aboya so bi so na eye Sofo Kyiri Abosom wa ba be ye national confirmation we enye kukwemu asan wa ba be kan publicly sa Ghana for ye ntie na ne nsem wa ba be kenyina e kire se oni Nigeria eye princess of Mame Princess Andrews. Our yes of Mammy for you not catching one and no, and Tamwati. One more Jaya Warrior, or more divorce. None is someone walking in extra set, pay a feedback on Tamuni, and a yan Sofo Mammy Princess. One day a soft will be car who put Mukotna radio station be. And ye walk or Muko can and one summer portal, and ye name Yaman or the year Jumano, and I a bushman and ye say, yes, some brave. And Casabra and poor and uncle was our Jaye, Ebra. And so a yes of Mammy Princess, and in penny will be a Koyama walk or patch or could dance twice. Emma Sofo Kyiri Abosom extra what in influence watcher, Echan, no, not why Yasha, ye none, and any done also. It's not why I say ye pa. Emo what ya channel so none any a done hosto. Na same mono. Was it dear nan same with fresh crab and no nama your way tree no. And I say, one or not of what Kyiri Abosom no. One abaya be. Ah, what Kyiri one in a chimpana. Abaya way and a sidechick. Aqua conyam ama abaya na wo. I want to now or no chira or now about process. Nanu and an year on Sia set with me a fanachi a day or bafuflo aquacomu and unti wujawari. Na yes a kakum yajinoko quenu. Yen see the Sofo Kyiri Abosom one cassa or kind of confirmation and one cassa or ye. Hallelujah. Amen. As a Ghana for you, Femin, Tipper, yes, sir. Oh, you're a tears of Mamantia. There be Some of them, sir. Aye. Aha. A bear a finny cry, you wanted that. A beam now of my war, Henry. Only a beam. He begged the win with Janico. Oh, yeah. It's your bar. Can he be only a software, Kikambo Munante? Okay. And my cotton radio to say, mean you sure drew, okay, at the day of a patch of Mam the channel. Joe. And every it's all Sati Munugu so called. Okay. Miss Obin name no dada. Said why be paying no, why be a tremolo. It me very careful. Okay.
nkonkonsa for ha mutie ho ka no mo record onko we the TV so be a we asi nyina ehwe wa yetie onyansa no D4 kasa opie okọ asoro ha no number it's all because it said Abosom any obi akọ ba bi fe akwara ne ho fe papa bi bon sama papa na ne mapa woni yam na ne mapa woni yam ankasa wa yetie onyansa no o de court so we jaware ai court say enye wedding tinti minya no ho o pe japade ogusu o court ade che no asade me court foforo say empa me free me fie o mamba ho biem okay ade che o sade court foforo yenye nkora no free me nsem ade che o de court foforo say made for one free o mama made for free o asem nyina bia so ni wa yaka enne Ghana ni bia hu no ka se o sofo ye se ne yire ka kire ne se one ne ntam ate that's all agu tie miminti ena ofia that's all enya warranty na ba the big ja ka kire onu ase jan konkonsa no na tenem na tumi ne nya ho aduma yes ofia ye tie onyansa no ka kire so e dey jan konkonsa no yes tumi kasa be me kasa onyame frɛ me no na me yere nka ho na oni ho tumi e dia ma me no enya me yere dia enya na busia fo kla dia me nko an ya me frɛ me yes sir ɛna me ye madwuma that's all ka se amen obeka me ho ai ɛna ɔso ɔkɔ a 10 time go ba wo se me kira Abosom Yakopon no nyansa ne ye dwuma ma bebre wom ebi won fe papa bi ebi e kama ai me ko animu kura na se me hia mo a me mo beboa me ai famu nyina Abosom adwuma ne so papa apafo no sua musha apafo bebre bebam ai o ma me no apafo beba be adwuma ni ye ye tie onyansa no ebusiafo we die wasumu a wachiami a wo hu na zanka no wase na wasumu a Ghana foi we die wasumu a wase ema ne drosso wo ekode nim no hia mo akra wo a wo hwebe ne kra obefra wa ma wo so wa beboa ni bi ane eduma ne so enso apafo no esua inti sofo Kyiri Abosom ane die nkasa edi Christian Kwabena Andrews wono ena yete ne a wo kyerɛkyerɛ ensem no emu wo kyerɛ sɛ de tintontan wone na yire entem ate krakra wo mo ejai ne kyerɛ mu nyina ede sɛ ono Sofo Kyiri Abosom no wone abaye bi akɔwa abofra kama enam so ama na yire so wontimi biem nti wo gya ware na sɛ de adwuma no so apafo ani so ani nti wa wo hwɛ me ne kra no wo hwɛ na sɛ nioma ekɔ nanim na hu hia na wo kra obetimi abeboa no ema ne ba ne kra de hye ho se obegye wo mu nyina aboso na asemi areho enye se de yensere kwa kekesa asem na areho yie pa isa ne se asem ba kwa mi bisa me ho de se ya kendifo no ye we ya yen ye di eti ni yen ye ti ma no eden na yen jabeye den esasa wo mu eno mo kyerɛkyerɛ yen wo mo tenetere yen kwan pa yen fa so na yen fa nko yanim kwan ya ekɔ Kristo ho kwan ya yen fa so na yen fa nko Kristo ho no mo kra za ze ye we ya yen ye timamfo no eden anasa yen ye nkyirima no eden ni Yesu efiri mu eden ena yen so ye beye me yo bi asofo ho asam ba me mpedeka It's Bible credit one dance is touch not my anointed. It has also one some ba ya na me penica. And so some way dear. I am a rahu a mammy rahu ye person say. Or so for and ka wood stretch the yen, my young wedger mine, my young way, my young way. And now what should I won't know a baby? Aqua for wobble from the fair. And we use we jawa dear wonko ebusua yemfa weni yemfa ntu ye hofo yemfa we na yemfa ntu ye hofo na Bible asam no eno omo kyerɛ yen inte se omo nso ahyase ye we na we de metoma mu etiefo ne ahwefo mo nso mo hwɛ na mo fedi mfiri mu na mo mfa ntu mo hofo
and say be ya e betimi aboyi nyina ama yetimi akoye nim na dama Kristo ba yenso yetimi akobi ebusi ha na brama kwan ema yede ye nkomo twetwe no ebesi na meka wo say glitter and glow skin care ebe boa esiesie hunamani atoso ayekama Kinaata be boa mo apomudin egina ne na so Janelle organic foods eyemi ne papa ewo drama so ebe boa ama wapomudin egina ne na so bomodin se onsa ebe kebi na niama so ayekama ede mawo ebusi edi amede so ege da chehima ajwa nati asida kase enkoma production crew wa wo je brand so ahwe men so that's papa that's the ne